Reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze mu makuru nimugoroba agezweho. Ni breaking news z'umugoroba, ni report ya risasi na magerewa. Tugiye kubabwira uko byifashe hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakomeje kubera urugamba rukomeye cyane ruri guhuza umutwe wa 23 ndetse n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, FARDC, FDNB ndetse n'abamercenaires Wazalendo n'intera hamwe. Tugiye kubabwira uko byifashe rero muri umugoroba, uko bikomeje kugenda abimera. Ni mu rugamba rukomeye cyane rero rukomeje kugenda rubera mu bice bigiye bitandukanye, aho kuva mu masaha mu gitondo kugeza amagingaya hakiri ibice bikomeje kugenda byumvikanamo amasasu. Ibyo bice ni ibihe rero? Byose ugiye kubyumva muri amakuru namaze kuba mbategurira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Turagaruka muri Sud Kivu, tugaruke muri Gara Kivu cyase muri Nord Kivu, tubabwire naho uko byifashe, uko bimeze. SM23 ko biri kuvugwa ko igiye gushyiraho ubuyobozi bushyashya bw'imiyoborere ndetse n'abacamanza, ngo abantu bose barigwe ku byaha bakoze mu gihe hari kubamo intambara, abishe, ubusauzi n'ibindi bigiye bitandukanye. Byose mugiye kubyumva, ngiye kubibasobanurira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Nyuma rero ndagira ngo twinjire muri amakuru akomeye cyane ari kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko aya makuru munyemerere tuyahere muri Sud Kivu, aho tugiye kubabwira urugamba rukomeye cyane rwabayeho kuri uyu munsi tariki ya 2 z'uku kwezi kwa 8 umwaka wa 2025. Tugiye kuhera hano neza cyane ahantu bita muri Kaziba niho habayeho ibitero mu kanya gatoya. Nubwo nari nicaye nibwo amakuru angeze avuga ko habayeho ibitero bikomeye cyane bigabwe kuri uyu mutwe wa 23, bigatuma rero babarwanyi nabo bagaba ibitero bikomeye cyane kuri abasirikare b'u Burundi bakagwa miswi. No kuvuga ngo kugeza amasaha ngaya urugamba ruracyari ruri kubahuza none ahangaha amaginga ngaya. Ibitero bikomeye cyane byagabwe n'ingabo z'u Burundi nyine byazamutse muri no muhanda wa Kaziba, ubwo bashakaga kuzamura ibikoresho banyuze muri no muhanda uva muri Kaziba werekeza muri bira bice by'Imurenge, aho bari bagiye gutanga ubufasha ku basirikare n'ubundi babo babarizwa muri zira axe bisa nkaho bafungiranywe n'uyu mutwe wa 23. Birumvikana neza ko abasirikare b'u Burundi bazamukanye ng'imodoka ebyiri zo mu bwoko bwa Kamazi, barimo berekeza neza cyane hariya neza cyane mu bice bya za Rurambo, Imurenge hariya, aho bari bagiye gutanga ubufasha kuri bano basirikare n'ubundi babo babarizwa muri ziriya axe by'umwariko basa nkaho bayoboye, ariko bakaba banazisangiye n'uyu mutwe wa AFC mu 23 ndetse n'abasore batwirwaneho. Hakaba rero habaye intambara navuga ko itoroshye ibahuje, bombi bakaba bahanganye nyine kugeza amaginga ngaya. Nta ripoti turamenya ese mu 23 babayitsuye bayisubije inyuma cyangwa se FDNB yaba yakubiswe. Byose rero turacyari kugenda tubikurikirana, gusurwa n'urugamba rubayeho none aha. Iyo ni breaking news, n'ubu twinjiye mu makuru byari biri kuba tena n'ubu biracyari kuba. Andi makuru akomeye cyane y'ibitero byabayeho ariko bitari bikaze, byabaye ahitwa Sange. Ahangaha habarizwa ingabo z'abanyakolombia cyangwa se bano bacashuro b'abanyakolombia, aho bivugwa yuko bifatanyije na Wazalendo bagabye igitero mu masaha y'igicamunsi kuri M23 mu bice bya za Sange, aho bazamutse ahitwa Runingo. Barazamuka mu masaha kabisa ngo ya hagati saa 9 zishyira saa 10 gutyo, bagaba ibitero bikomeye cyane kuri uyu mutwe wa 23. Ariko bino bitero bisa nkaho bifasha ubusa, ntibyafata ku basirikare ba 23, ntawe byahitanye, nta n'uwo byakomerekeje, tena nta n'umusevire waba wabigendeyemo. Gusa byari ibitero bigamije n'ubundi kubirukana cyangwa se kwirukana rino huriro rigwana ku ruhande rwa M23, aho rero bari kugerageza ngo kureba niba babasunika bakabigiza inyuma, kuko amwe mu makuru dukurura y'ubwino cyangwa amakuru aturuka imbere ku rugamba avuga ko bano bamercenaires hari ukuntu bari kurwana basa n'abirwanaho kugira ngo babone uko batinza 23, hanyuma babone uko bacukura amabuye muri zino axe n'ubundi zibarizwa muri bino bice mu rusange bya hano muri Sud Kivu, aho rero bakomeje kugenda bacukura amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa zahabu ndetse n'andi agiye atandukanye, harimo n'amadiyama. Ngira ngo muri bino bice abahazi neza cyane bivugwa ko ayo mabuye ahabarizwa kandi menshi cyane. Biravugwa ko kandi bano ba mercenaires ubwo bagabaga ibitero bisa nkaho kwa rugukanga 23 ngo babibutse yuko bagihari, ngo hanyuma M23 igabanya avasa zayo zo kwerekeza muri zira axe. Gusa amwe mu makuru dukurura tuvana imbere ku mirongo y'urugamba avuga ko bano basirikare ba M23 bamenya ayo makuru yuko hari ibyo baba bari gukora, ahubwo bakomeje gusahura kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umutungo kamere by'umwihariko w'amabuye. Hanyuma rero bakaba bafashe umwanzuro ntakuka cyangwa se ngo umwanzuro batari bwisubire kujya kwambura izo axe bacukuramo ayo mabuye
by'umwihariko yo mu bwoko bwa zahabu ndetse n'andi akomeje kujya yibwa akoherezwa mu gihugu cy'u Burundi ndetse mu buryo leta ya Kinshasa itanazi. Ayo mabuye akaba akomeje kugenda yambuka. Hanyuma rero umutwe wa M23 uravuga ko kandi ugiye guhagarika ibyo bikorwa byose bikomeje kugenda bikorwa. Nubwo ibyo bitero byabayeho ariko byanamenyekanye ko M23 igiye gufatiraho ikarenga hitwa Runingo ikamanuka kerekeza hitwa Kiriba, hanyuma bakaba ariho bacakiranira nabo ba mercenaires b'abacashuro b'abazungu, nubwo bavugwaho ubudahangarwa cyangwa se bavugwaho ubuhanga kubijyanye n'urugamba ndetse no kurwana n'imitwe nk'ingi, kuko ngo bagiye barwana heshi, ariko twarabibonye neza cyane hano mu mujyi wa Goma ubwo bakubitiraga ba mercenaires hari azamubambiro ndetse n'andi yagiye atandukanye. Hari ingero nyinshi zigaragaza ko mu mercenaires kure M23 atagikanganye. So hanyuma rero ndagira ngo dukomeze n'andi makuru y'ibikorwa byakozwe kuri uyu munsi n'igisirikare cy'u Burundi FDNB, aho nanone kwishuro bongeye kugerageza ibindi bitero ku masaha ya mu gitondo kuva saa 4 kugeza saa 7:27 ibitero byamye bibaho. Amasasu yakomeje kumvikana kusa muri uyu mugoroba, nta masasu ari kumvikanayo, bivuze ngo ibitero byakomeje kuba kugeza ayo masaha, ariko byari bitero by'ingabo z'u Burundi babigabaga kuri M23. Ibi byabaye mu gihe ngo bwagiye gucya M23 itakibarizwa muri zira axe, bisa nkaho ngo nta n'abasirikare barimo. Hanyuma bari bafungiranye muri zira axe, ubwo basaga nk'aberekeza basubira gusanga bagenzi babo, babonye nta musirikare n'umwe wa M23 habarizwa, baramanuka, ariko kwa kwirara kwabo bahita bitangaza bavuga ko nta musirikare wa M23 bari kubona, ngo bityo rero bakwiye kuza bakabafasha, ngo hanyuma bakavanwa muri biriya bice ngo bakarukuka urupfu, ngo kuko kuba bari hamwe na M23 ngo ibyo nabyo ni urundi rupfu. Amakuru avuga ko kandi aba basirikare biraye bakamanuka, ariko bakaza kongera guhura n'irindi tsinda cyangwa se n'indi batayo ya M23 yari aho hafi, bagacakirana rero bagahangana, biza kurangira ahubwo hafungiranwemo n'abandi bashyashya. Biravuga ko bashobora kuba bamaze gusanga hafi abasirikare 324, birakekwa ko aribo baba bafungiranywe muri zi axe n'ubundi M23 yamaze gukatingana umuhanda Ruvungi ndetse na Gatogota, agace bita Bwegera ndetse nano muri Sange. Aha hose rero hafungiranywemo abasirikare b'u Burundi, gusa ntibafashwe rwa mikono, gusa bari muri axe n'ubundi ziyobowe n'uyu mutwe wa M23. Ibyo biri kuba rero mu gihe igisirikare cy'u Burundi nacyo gikomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe kubijyanye no gutsisura ndetse no kwirukana uyu mutwe wa M23, ariko bikaba bikomeje kugenda abyanga. Leta Kinshasa kandi nayo ikomeje kugenda yikoma cyane uyu mutwe witwara gisirikare urwanya ubutegetsi bwa leta Kinshasa M23, ngo ko bakomeje kwigarurira ibice byinshi ndetse no gukubita ingabo za leta cyangwa se zirwana ku ruhande rwa leta, ngo kandi ibi ngibi bikaba atari ibintu byiza, ngo mu gihe bari mu mahame y'amasezerano n'ubundi yo guhagarika imirwano ndetse no kurinda umutekano mu bice bigiye bitandukanye. Ariko M23 nayo ikiregura ivuga ko mu gihe bari bamaze gusinya amasezerano, impande zombi zitigeze zubahiriza, cyangwa se uruhande rwa leta rutigeze rwubahiriza amasezerano, akaba ariyo mpamvu naho ngo barwana birwana. Ubwo rero ngira ngo birumvikana, gusa sinzi wenda uko baraza kwa babigenza. Tuba dutegereje amakuru kugira ngo tubahereze nyine amakuru y'ibiba byabaye pani bitaraba nyaboneka. Amakuru kandi nanone akomeza avuga ko abasirikare b'u Burundi berekezaga hariya imurenge gutanga ubufasha, habayeho ibitero hariya mu bice by'imurenge, by'umwihariko mu bice bituwemo nabo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ni ibitero byabayeho kuva amasaha mu gitondo, ariko biza guhagarikwa na bano barwanyi batwirwaneho. Byabaye ahitwa ni mu duce tugeze muri 3 twagabwemo ibyo bitero, by'umwihariko hariya muri za Rugezi, aho bita mu Mikenke ndetse naho bita ku Ndondo, aho numvise abanyamurenge bakunda kwita ku Kijombo. Ngira ngo abeshi muri mwe mushobora kuba mukurikirana amakuru, mushobora kuba muhazi. Ahangaha rero biravuga ko hagabyeho ibitero bikomeye cyane. Ibi byari ibitero byari bigamije kwivugana bamwe mu baturage ndetse na bamwe mu basirikare bizi nyeshyamba zatwirwaneho, dore ko ariko bakunda kuvuga. Ahangaha rero gahunda nimwe n'umugambi mubisha w'intera hamwe, ubwo ndavuga FDLR, igisirikare cy'u Burundi gifatanyije na Wazalendo, zino za biro z'ibishambuke ziyobowe n'umugabo bita Foka Mike. Ahangaha rero bari bafite operation ebyiri gusa,
kwivugana abasirikare batwirwaneho ndetse no kwivugana abasivile benshi kugira ngo barimbure kandi banatsisure umuturage wese ukekwaho kavuga ikirimi cy'ikinyarwanda, ubwo by'umwariko ni umunyamurenge nyine birumvikana. Ahangaha rero bano barwanyi batwirwaneho bati twe twarahiriye kuzarwanira ababyeyi bacu, ati nta kabuza ntacyo muzadutwara kuko n'Imana dusenga irakumva. Uko nguko niko bagiye bandika, nanjye ntacyo mba mbahishe. Amakuru kandi akomeza avuga ko ibi bitero byabayeho byaje bisanga hari abasirikare ba M23 babarizwaga muri zira axe, bakaba ari bo ngo bafashije bano basore batwirwaneho guhagarika ibyo bitero n'ubundi byari bigabwe na coalition irwana ku ruhande rwa leta FARDC, aho rero byari biteganyije yuko biri buze gusiga uduce tumwe na tumwe twigaruriwe ndetse turimo n'iyi commune rurale ya Minembwe. Sasa ngira ngo ibyo birumvikana ko banashakaga kare akabuga k'indege kaherere hariya muri murenge nyine. Hanyuma amakuru avuga ko kandi mu Maho Plateau ndetse na mwaye Plateau ya hano muri Mfizi ndetse na Mwenga hakomeje kongerwa abasirikare benshi barwana ku ruhande rwa leta. Bikekwa ko ngari kubera ko M23 nayo yongereye imbaraga ndetse n'abasirikare bazarwanira muri zira axe, ngo babona ko operation zose zipangwa n'uyu mutwe wa M23 ari kujya kwigarurira umujyi wa Uvira, ngo bityo rero niyo mpamvu bakomeje kugenda nabo bakusanya imbaraga ndetse n'abasirikare bo kongerwa mu bice bigiye bitandukanye. Hanyuma amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba birakekwa ko M23 ngo yaba ifite abatasi tena batari bakiya cyane kuri ubu babarizwa hariya neza mu mujyi rwagati wa Uvira, ngaho bakomeje kugenda batata ibice ngo bashobora kuzanyuriramo ngo binjira umujyi wa Uvira. Abi rero bikaba bikomeje gutangazwa bikanavugwa cyane ku mbuga za Wazalendo ndetse no ku mbuga z'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, bakomeje kugenda babitangaza kuko bahangayikishijwe ngo n'abatasi cyangwa se n'abasirikare bakorera mu bwiru ngo M23 ngo bakorera muri Uvira, ngaho rero bari gushakisha amakuru ngo kandi hakomeje kugaragara impfu z'abasirikare bakomeye ngo bapfa ngo mu buryo butazwi, dore ko hari n'uherutse gukubitwa karinda apfa. Uyu ni umukoroneri wo mu gisirikare cy'u Burundi wafunzwe arangije akubitwa n'abandi basirikare b'abarundi, barangije baramwica burundu bamumaramo umwuka bamukubitishije inkoni n'inshyi n'imigeri, baramwica pe arenda apfa neza ashiramo umwuka. Amakuru kandi akomeza avuga ko bano barwanyi ba M23 hano muri Nyangezi ngo bongeye guhagarika ibitero bikomeye cyane byari byagabwe na Wazalendo nyuma yuko hari habayeho kuvugana na leta Kinshasa. Ubwo ndavuga Wazalendo barizwa muri zirace, bababwira ko kandi ngo batagomba guhereza gahenge uyu mutwe wa M23, ngo bagomba gukora iyo bwabaga ngo bakareba niba babatesha umutwe, ngo hanyuma ngo bakabona nabo gukora amavasa yo kwigarurira ibice bigiye bitandukanye tena harimo n'uyu mujyi wa Bukavu. Hanyuma rero ndatekereza amakuru yo muri Side Kivu yarayo, ariko munyemerere gato ya mbere ko tuhava mbabwire ko yitwa Katana. Ahangaha ni mu nzira izamuka yerekeza ku kibuga cy'indege cya Kavumu, hano hakaba habarizwa abasirikare ba M23, ariko kandi inyuma yaho gato mu gashyamba hakabayo Wazalendo n'ubundi zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, ndetse no hepfo gatoya usa n'usubira inyuma muri za Katana mu ishyamba rya park ya Kauzi Biega, naho hakaba barizwamo abasirikare tena batari bakiya cyane barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Aba basirikare rero birakekwa ko ari bamwe mu bagiye gukoreshwa ku rugamba rukomeye cyane uyu mutwe wa FC23 ugiye kuba uhangana nabo mu buryo bukomeye cyane. Abasirikare kandi bagabye ibitero bikomeye hano hafi n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, biza kurangira umutwe wa M23 byitwayemo neza cyane usubiza ibyo bitero inyuma ku bwishi, birangira rero hari uduce twishi dufashwe na AFC M23. Ngira ngo birumvikana neza cyane gatanu kukagenzi kako k'ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, mushobora kuza kumva nyine byamaze kuba bigira gute bihindura isura. Ndagira ngo twihute cyane n'andi makuru akomeye ari kuvuga muri Kivu ya ruguru, mbabwire nawe uko byifashe, hanyuma tuwe twasoza amakuru yacu yo ku buryo burambuye kuri uyu mugoroba. Amakuru aturuka muri Kivu ya ruguru avuga ko M23 ukomeje kugenda yigarurira uduce twishi two muri Masisi, nk'agace ko ahangaha ko muri teritwari ya Masisi tuce tugeze muri tubiri tumaze iminsi twigaruriwe n'uyu mutwe wa AFC M23. Utu duce rero kugeza aya masaha maginga aya ngaya na agace ka hano muri Masisi Side, na agace kitwa Murema ndetse na kandi kitwa Ruke ndetse na kandi kitwa Katobotobo.
tuduce tukaba tumaze iminsi twigaruwe n'uyu mutwe wa 23. Tuduce rero kuri uyu munsi muri umugoroba M23 dukoreyemo operation simusiga yo gushakisha icyitwa Wazalendo ndetse na FDLR, hakaba hafashwa batari bakeya, abandi bakaba yirukase bagacika. Ahangaha rero ni muri groupement ya Nyamaboko, ahangaha neza cyane muri tuno duce nari maze kugenda mbabwira, duherereye muri Masisi Side. Hanyuma kandi aho bita ku musozi wa Mukumbiriri neza uyu musozi ukaba ubarizwaho uyu mutwe wa AFC 23. Uyu musozi rero ngakaba ariho abasirikare bo mu V3 bakomeje kugenda bacungira umutekano by'umwariko mu duce tugiye dutandukanye, hanyuma haboneka ikibazo bakoherezayo abasirikare bakajya kugira gute kugikemura. Ngira ngo ibyo byose byumvikanye neza cyane gatanu kuri ikagenzi ikako. Hanyuma twihuse n'andi makuru ari kugenda avugwa neza muri bino bice, ni ukuvuga ngo ahitwa hano muri Nyabyondo, aka ni akandi ka axe nako gakomeje kubera mu rugamba rukomeye cyane. Ahangaha ni urugamba utatekereza yuko rwari buhabere, rukaba rwabaye rero kuri ishuro. Abazalendo bakaba bari bagabye ibitero, bivugwa ko ari ibitero shuma. Ni bano Wazalendo bo muri APSRS bayowe n'umugabo bita Janvier Karayiri, kuri ubu utamenya ngo ari kubarizwa hehe, mu gihe ari kubarizwa hamwe n'umujenosideri ukomeye cyane, akaba na perezida wa jenosideri niba yitwa Byiringiro Victoire, hagati aho niwe. Hanyuma rero bakaba bari hamwe ndetse n'uwo bita Gidoshimira, uyu nguyu wamaze kubakekwa ko ashobora no kuba yarashwe n'uyu mutwe wa AFC 23. Rekanya baviri muzingo mbabwire ibyaba bagabo bombi. Gusa APSRS cyangwa se Wazalendo barashe ku basirikare bayi mu 23 banakomeretsamo babiri hano muri Nyabyondo, bivuze ngo ntago byari byoroshye habe na gatoya. Hanyuma andi makuru akomeye yo ku buryo bukomeye cyane nanone y'ibitero byabayeho bitunguranye byagabwe kuri bano barwanyi bayi mu 23, naho bita muri Pinga mu gace kitwa Bereka, aka kari hafi n'agace bita Nkasa buherera hano muri Pinga Bushimo. Angaha hanabarizwamo ikibuga cy'indege. Hano rero akaba habayeho ibitero bitunguranye byagabwe kuri uyu mutwe wa 23 muri gahunda ya leta Kinshasa yo kwigarurira ibice n'ubundi bibarizwamo bano basirikare ba FARDC. Ngira ngo hagataho birumvikana neza cyane gatanu ko yagenzi kako ko bino bice bitigeze byoroherwa n'imirwano habe n'aka na gatoya. Hanyuma andi makuru akomeye avuga ko kandi bano barwanyi ba 23 nyuma yo kwigarurira agace kitwa Bereka ndetse n'aka gace kitwa Nkasa bakaba bakarimo bagasangiye na FARDC ndetse na Wazalendo na FDLR zibarizwa muri zira axe. Kuri uyu munsi tariki ya 2 ibitero byabaye nibyo bigabwa kuri bano barwanyi ba M23, ariko bahise babisubiza inyuma mu munota nk'uwo guhumbya. Kugeza umaginga yangaya nta bitero biri kugaragaramo, ariko isaha ku isaha mushobora kuza kumva ruhinanye cyangwa se urugamba rutangiye, nta wizera umuzalendo cyangwa se umujenosideri cyangwa se uvuge FDLR mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibindi bikorwa byabayeho kuri uyu munsi ibisa nkaho ari by'intambara, n'inzu yatwitswe ahitwa Breusa, hatwitswe izindi nzu ebyiri z'abaturage. Ahangaha tubutse ku kano gace ka Breusa gaherereye muri territoire ya Warikare kayobowe n'uyu mutwe wa 23, ariko hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa navuga ko ari ibikorwa bitari byiza, ariko bigakekwa ko bikorwa na za Wazalendo. Gusa kuri ubu nta washinze mu V3 akari ikora ibyo bikorwa, kandi ariyo iharanira uburenganzira bw'umuturage wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kumurinda ibyago nk'ibyo birimo n'ibyahitana ubuzima bwe. Nkuko rero bivugwa kandi bikaba byananditswe n'aba barwanyi ba 23, bivugwa ko Abazalendo babiri batwitse inzu z'abaturage bagiye kugira gute bafashwe tena bari no kubihanirwa, bivuze ngo bari mu maboko atarayabo. Twihuse cyane tuvuye muri yo axe tubabwire ko yitwa Kibati ndetse n'ayitwa Kasheberi, ni muri territoire ya Warikare. Hari bitero byongeye kubaho, ariko byasize mu V3 ikoza amavasa ageze kuri abiri, beza kurangira bigaruriye utundi duce tubarizwa muri territoire n'ubundi ya Warikare tubiri duherereye muri Buruko, duherereye muri zino cenyi n'ubundi nari maze kubabwira rugura aho ngaho. Amakuru avuga ko kandi bano basirikare ba 23 bakubise cyangwa se bahashije icyitwa coalition n'ubundi babasubiza inyuma mu bitero bikomeye cyane bari bagabweho. Ubwo rero ngira ngo birumvikana neza cyane gatanu kagenzi kako. Hagataho General Sultani Makenga ndetse na Lieutenant General Pacifique Masunzu bakomeje kugenda bahangana mu buryo bw'amagambo. Gusa General Makenga ntavuga, ariko Masunzu akomeje ngo kuvuga ahamagara akora iyo bwabaga ngabumvishe yuko noneho usibye kubanga
atifuza no kubumva ndetse no kumenya yuko bakiri bazima, ngo gahunda ni imwe, ngo kugeza ahuye na General Sultan Makenga ngo bagacakira nabo ubwabo ngo bagahangana, ngo kubera iki amuziza iki rero, kubera ko yamuhamagaye amubwira ati ndwanaho untabare. Kugeza ubwo ngubwo Makenga yamubwiraga ati yego kuri nge nabikora, ariko se abaturage nyoboye cyangwa se abaturage byitwa ko tuyoboye baradufatite bazi neza ibikorwa byayo. Ibi rero bikaba byakomeje kugenda bifata indi ntera hagati y'aba basirikare bombi te n'aba general. So ubwo rero dukomeje kubikurikiranira hafi neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Evariste Ndayishimiye nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Burundi afatanyije na mugenzi we perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, uyu nguyu akaba ayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mugambi karundura wo gucyura impunzi mu buryo bemeranyijweho na mama 23. Evariste Ndayishimiye yahisemo kubacyura ku nabi, uwanga agomba gukubitwa kandi agomba gutaha nabi, bagataha kandi mu bice n'ubundi bikiri kuberamo intambara. Abaturage babarizwa mu gihugu cy'u Burundi by'umwariko b'impunzi bo mu bwoko bw'abanyamurenge bandikiye imiryango mpuzamahanga n'ubundi ishinzwe kwita ku mpunzi bababwira yuko niba igihugu cy'u Burundi kibananiwe kubagumana cyangwa se babuze icyo babahereza, ngo bakwiye kubahereza handi hantu mu kindi gihugu kigwa neza cyabakira kikabita, ngo kuko n'ubundi aho bari kubohereza ni mu rupfu, ni mu muriro, n'ubundi ntacyo bimaze, ngo ahubwo uko bahasize hameze ngo noneho ngo kuri ishuro ngo hameze nabi kurusha uko bari bagize gute bahasize. Hagati aho ngira ngo birumvikana ko bano baturage mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje kujya bahura n'uruva gusenya. Iyi nkambi rero ikaba ari inkambi iherereye n'umundi hano mu gihugu cy'u Burundi mu nkambi yaho bita Musasa. Ahangaha niho abarizwa bano ino nkambi ibarizwamo abaturage benshi cyane bakomeje guhatirizwa gutaha ku ngufu. So ko rero ayo yari amakuru ya nimugoroba narindi kugenda mbagezaho kugira mumenye neza cyane uko byifashe kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko urugamba rwestaye, nuko ibikorwa byabayeho na mu operation yagiye abakuru uyu munsi nyabagejejeho neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Bibaye byiza wakanda kuri subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru nk'aya ngaya tuzajya tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Je nitwa Pacifique, iyi ni Defense TV, dusubire mu yandi makuru aza kubakurikira. Mugira umugoroba mwiza. Ciao ciao.